Hadian ke jingrisanyo u Chief Executive Member ubak Syambor Lang Renja UMDC jong kalang kerdam. Nakadaw ke jing bomkot ke met kaphat kumta ke jingjied thymmai no yu CEM jong ke KHADC kan long Lashai ke sngi ke lai tarik unai luar hapo jong ke hall jong ke council. Kumta menta ke sngi ke pelong ye ke jing tap iki kerteng ke bynta jingjied yu CEM ubak thymmai. Haka kamra jong uskatri ke district council KHADC ubak B sotun. Hakaba haka people ke beningkong la terwa da uba Edison kar umnuat UMDC ke maulai bad ya kakong ai bandap linling dot nong lan ke bade ke MDC na meliam. Haka people ke baar la terwa ya uba Lancaster marbanyang UMDC jong ke mau plang bad ya uba Denzel Archen UMDC jong ke jayau. Kumba labu bahaka por kat arch bawa nok pai sngi ban penpoi no igi kerteng ban yakho ni ke election. Kat bana kaliang persya kimdan bathap igi kerteng na ke bantaban penyang CEM bathamai. Hakabaya ka jingjied yu CEM ubat thymmai en pynlong Lashai ka sngi hapo ka hall jong ka council. Hadian baladat ban bishar banya lalap badan tang uwi u kertong banyang uba Winston Tony Lingdo. Hakini ka banta enom dan kanu ke election hakaban jied kertong Henry kan syudan tang ka jingpen bana hakayeng kumbadai ka rukom ka bandan ka jing ai kublai yu CEM u baladat jied bat kum ka kamram jong chairman jong ka district council. Baun pai ka kerteng usi am baladet banjia sya ulat jong ka jela lingba ka district council ban yo e ka jing menjur kumbala rai. Mesin paper ni la yo pediang mentan menyah ka kor kabri baca lawan submit da akan hun balailan ba Winston Tony lingdo arset ila file ka way ka nomination ka bala propose da iba Edison karamnot bat bala second pat da ikong ay bandap den lingdo nong line bada ka way pat la propose kertang sun ba Winston Tony lingdo da iba Lancaster marbanyang bat la second lana la kersian pat da iba Denzel Renat Chen. Hadin bela pej bini ana dong sodong kat kum kapor blabu kat ars bawa baru art liki nomination paper kalong in order bat kum tala dia ya ka kum kalong kum belabu ha ka tarik kum la fix kum la pemna ha notice kalong Lashai kat we guji yang ni po council hall kum ma culong man kapor ha ka cinya lambat ha ka cipiai ka cung chairman dan pemna ya kini ka election jong u CEM kat kum gede kurukam nama badan tang uwe kandidat hang tu kan badan kenal election sulang usi chairman un super menabi ha kayeng hadam nak pernah kayeng kembali ke rukam kum tuhi kandan kacing akblay ya CEM elect hadin ka tu ke kamram chong ka office chong chairman chong kale system tu kan bagan pha ya kertan kun u CEM elect Lashai show ko benol lamba ka council office department banjo approval kum bakalang tai